Haba ajingkran haka Global Buddhist Summit bandingkong New Delhi Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ne kasingi loong baki jinghi kai babahajang Gautama Buddha kilakta shikat de bubun ba kibreu de kispas ne menta. Kasor karpdeng kala menjer ya ka National Quantum Mission ban penstet ya ka Quantum Technology ka bayalam syakayo kokot bat kentiu ke India kum kari ka banlam kemat hakan di kalyang. Ka Common Entrance Examination lang baka online na kabenta ka jingtung kam ya ki Agniveer Junior Commission Officer bat kiwe-kiwe kala sedang hakaleng kari ka katnyaw tarik menta ubenay. Hapapay siya ka North East Zone ya ka examine la penlong ha arpundri tiliki center hakat saw tiliki nong ba habaro nyaw tiliki jela. Usembut Menteri Rang Ba ka jela bakmi ketenat kampen racer uba nyaw balang dahar ulaong baka sorkar jela kan salum ya ka jingyalang hakatayo banwan banyakran halor ka jingpen kan ria ikilai spa saw po art tiliki long yeng ki besyong basa atem yaw maulong. Ka Office Executive Engineer West Khasi Hills D Division MEPDCL Nong Stoin kalapen benay ka jingpen lip boarding ka baar singi ha art tiliki district bakan tup ya ka West but Eastern West Khasi Hills District.